Tumben ngigel dini di karpet barak misi melipat-lipat dalam barengan lamun nak pesu. Jadi misi nurinin misi pesu. Nih on off hidup malu. Tuh, marece. Adi cungo. Mana kan? Bibi. Oh, bibi. Tuh. Aing Ya. Adi lemot. ini Adi mie cai lemetan. Weh, adi misi kata. banyak kakak. Aduh luar biasa nih, Bo. Enggak. Uli cenik kekelih milu janger. Milu janger. Keto dinis kene usaha melestarikan seni budaya Bali. Adone mau Bali yin si awak di negara, Bo, ugun nih. Enggak. Kan ngumpul pun janger. Ugo janger. Oh, yo begitu kumpul cepok. Begitu. Aduh masalah. Apa masalah? Pas kene pas nak makan nih istirahat makan. Oh begitu. Kene metakon personil janger. Oh, kumpulan. Oh, berkumpul. Aduh aja 1000 duang tali ya sando. Ke. Ah, 1000 doang kali gitu nak. bu berubah tuh. Tai berubah nih. Oh muluk itu. Namlek itu. Tuh boy itu pas kumpul, pas nak istirahat nih, Apa? kan makan. Oh makan. Memen awak bu, aduh nak nakonin besi. Oh, memen. Me, apa darah nasi be celeng. Mesaut memen awak. Oh masalah temen. Seng gitu. Kene, kaget kene timpal awak. Enggak. Adi ama nih ban seng gitu. Enggak. Awak sing bani milu janger onyo burarut mulai buang ay janger. Langa ci. Enggak. Orang nak kengken pantas nih. Tuh bo ngesap menjelaskan awak. Enggak. Dia nak di negara nak ngurai itu dari Oh nak yukun ngurai sing memen awak. Oh sing. Men karena pengaruh angin jeneng kau halaku. Oh gitu. Badan mak beceleng darah nasi sang kata onyo live. Buang. Dan janger bubar bakal gaya. Itu pengaruh angin. Pengaruh angin. Zaman jani nak pengaruh globalisasi. Wih, globalisasi. Globalisasi ceni tua bajang konyang benawang ngadane ngabo gadget. Apa tuh gadget? Gadget HP lengah. Oh, HP ya ceni konyang benawang. Apalagi zaman jani zaman apa dane film-film jani itu kurang mendidik bagi cang. Film apa tuh? Beca contoh nih namanya ci film-film apa? Film apa? Nenek mbak tuh kene Sendesit. Oh, Sendesit. Lengah. Engken. Film bagus tuh. Bagi cang kurang mendidik engken ci. Iya dia nawak nak tuh buang ngempu kata sing yo kijo lengah. Nih boy contoh Engken. Awang ci kudo Sendesit mengajarkan kata. Udah. Hanya 3. 3. Apa ke? Kata pertama. Oh. Kata pertama. Kata kedua. Kata kedua. Oh. Men kata ketiga. Kata ketiga kan belen. Apa dong? Engke ada bisa kurang mendidik orang. Cang ladi. Oh. Iangun adane cenik. Oh anggun. Oh. Cenik. Oh. Sebilang wai mau balik Sendesit. Semengan Sendesit. Petengai Sendesit. Peteng Sendesit. Sebilang wai. Sendesit. Oh. Men engke kasus tuh. Begitu mulai cang le masuk. Mau lo godok kene balik Sendesit. Men begitu? Begitu panas basangi. Oh. Anggun gue sanje nenek kaya malu. Kaya. Nyaksen kaya. Oh. Keto yo. Gitu. Begitu engke lantai. Begitu panas basang. Ngalin dik sanje kesangsot nahina. Oh. Kaya malu nenek sing nawang sanje nenek. Oh. Kata kedua apa su? Kata kedua. Begitu. Panas basangi. Oh. Begitu jemak nasne kursi. Nyak sing nyak sing nek anggon nyangsot nasi. Manjos janing. Wadah pantes Bu. Ingin. Sangkal jani nak cenik itu ibaratkan selembar kertas putih yang belum terisi apa gitu. Mari dari kecil kita ajarkan yang positif agar kelak dia menjadi anak yang suputra gitu. Benar itu. Karena Bu, Ingin. dini kan Bu, aduh nak mau balik. Ada balik. Nih Bu, salah satu melestarikan seni Mas ya. Dengan cara mengapresiasi seni. Begitu. Nih dini aduh tuh pelaku-pelaku. Nih yang singuli cenik didik kati gede sih nggak dijangan. Menengken. Bubar terus si awak. Mencai seng mamando. Nah tuh Bu, Begitu. awak bisa ukun mayo, ke telepon aja panitia. Panitia. Jadi ngigelnya di art center gitu. Oh begitu.
Oh, ngalah awak mai. Ngalan cik. Ngalah telepon. Jam 8 udah tampil gitu. Oh jam 8. Jam 8 yo, begitu telepon hujan balas menggeruduga. Boy mau geruduga. Mana kedo di Mau negara? geruduk gitu kan. Nah, menggeruduga di negara lengah. Bener nih. Bo kedo kan ukun ngabo mobil awak mai. Oh, bawa Ada mobil. masalah gue najak mobil. Engken. Ngesap nak singelah mobil. Nak ngesap meli konde meli. Mau kedo sepeda motor kabo mai. Oh, motor. Dekat akhir mai. Dekat akhir main. Aduh nak ngajak timpal awak masih main. Oh ajak timpal. Mapan nih Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Memangon karyona ya sing sasomo. Ini timpal awak uli luar nih. Engken. Luar Bali yo mai. Oh, Kenalin mai. tradisi Bali. Tradisi Bali. Oh. Nyenadan. Yen sing pelih awak nelpon gung bojok bisa ada. Oh kung bojok. Mana yuk itu? Oh gitu. Oh. Wah. Nih ya. Oh kan ya. Oh. Nah. Oh mula kene mula yang nak ling jauh sikit. Ah. Kene yo yen nak uli joh. Oh. Ah. Wah. Wah. Aduh, setingkap badi. Sud. Stop. Op. Tayo rin suward kan makalok hati. Suat. Oh, tukang kajar pedalam mau ngidem ngadi. Ini bang Yigal 2 jam benya cang gini. Gung bojok kok ninjain. Wis apa bojok e? Adi awak ora sopo di. Sopo tuh mau kendang ya. Soponya lagi mekendang dia. Wah, boten iku maksudnya sampean iki lho salah. Biyen sampean waki jelemu. Loh, aku ngomongnya apa? Di Bali tuh sampean penjor baru ada. Aku jelemo. Hah? Ora. Manusia. Loh, yang bilang sampean bojoknya sapa? Adi bojok buin awak orang. Tadi bojok. Si. Mana bojok? Camet akon kene nyenadan cine. Sapa jualan kuaci ada dagang? Gini, kan nama kamu gung bojok nggak? Ora bojok namaku. Men siapa? Raden Mas Mayun Kuncoro Widyo Diningrat Kusuma Wardana Putra Mangunkarsa. Yo nama Swaho. Alah, kok ada yang nama Swaho? Men, itu terlalu gini. Aku ada yang doa. Lantang. Oh, terlalu lantang. Tantangnya apa? Oh, kene panjang. Wah, loh, terlalu Panjang. panjang. Yang Panjang. sedikit aja yang pendek. Oh pendek, Ya, panggilan ya. ya, panggilan. Walah, bilang dari tadi loh mas. Icang bungur rangkit dulu itu deh pak sangsok das. Panas basang. Panggilan aku ya, Ya. bisa dipanggil dengan Agung Bejo. Agung bejok. Cai bojok orang cai. Agung bojok. Nah. Ini nih. Nah, Woi. cicing kesangun nih. Apa sih cing? Cedok, weh Ponal, yang kaci di tu mau betul. Menci sing mepeto di tu. Bunga cine, weh, saya nawan cijani gelakal pesune. Gelah nyen. Gelah. Nah saya kan ngiban cine di tu nih, bane nyengcengang dini jagate nih. Oh, ini nyenceng ugun nih. Bunga ciane nyengceng. Awak mah kendang lah dia nyenceng. Oh, sih. Aduh agung nih bang. Weh saya ke cai. Angin terus. Istri nih dua Aduh agung istri. Manas rari sona hoy. Dua agung nyen nih. Siapa iki? Dua agung istri. Agung istri namanya. Agung? Ya istri itu orang cewek. Orang cewek. Ya. Nah. Adik itu mungkin dua agung. Sorry, nyelaka bungude. Dua agung. Dua agung yang ini masalah. Kenten naik. Bangun. Ini ampunan entut jerijinen niki. Bungut entot cerijinen. Kok dua gong dibilang? Eneng Jawa iki ada Apa? Betawi
Ya kita andal. Bungut cahaya ana londel. Lho? Aenge sekegong kok rududu dedut. Wih. Aduh, wih tumben ngigel. Ingen. Kene lapangan Adsentre. Kuwi lah. Ternyata lapangannya lingadi bolone. Aduh. Aduh, iki napi wastani iki Arde panggung. Chandra. Panggung terbuka Arde Chandra. Oh, nek panggung Arde Chandrane. Sing karo di Bleleng panggung terbuka sing misi genteng. Oh, panggung terbuka. Oh, dados agung leleng niki. Uli beleleng biasa len. Oh, biasa. Biasa bungut belelengnya kasarannya ben gede. Anaknya dan bu leleng. Bu leleng. Bu Leleng. Bu leleng. Bu itu bumi. Bumi. Leleng artinya mereng. Bu Leleng. Bumi yang mereng. Makanya lama beleleng liunan sedeng. Seken dong. Seken berarti liuna sedeng. Adi gitu. Nah Agung itu sudah dicicing. Adi gitu. Oh cicing nih budak di Agung nyanyi gitu. Bungut cina saya jaket. Sedeng itu kan artinya budoh. Budoh. Budoh itu bukan hal yang negatif. Budoh itu adalah budoh yang positif. Atau cara jani, si budoh demen ngigel, ada budoh dadi janger, ada pemerintahnya masih budoh. Budoh mengadakan acara nawanatya untuk masyarakat semuanya dan mengajarkan seni budaya Bali. Gitu. Berarti ohnya budok ini oh. Saya gitu. Jadi makanya orang budoh gampang ke ya. No. Jani bo tawang ketekane mai kengken. Pun api dua dong. Lakar ngalian sang kaca. Oh, tiang. Sang kaca. Sang kaca. Pun api sang kaca. Maklum debok-debok di jelakuna. Oh dia kuau nebuin sang kaca. Di jauh. Rike ring jabo. Jatuh. Sang kaca sepion. Saya gitu. Oh, sang kaca. Oh, Yen sang tiang. kaca mana mungkin nije jani ale tuh. Yen genten carane niki. Oh kengken tuh. Oh, aji takon. Oh aji tak kene. Aji lu Agung. Nah men gitu jalan ci janlu jani ngiring anggelan angkilen aji. Anggih nggih. Gitu. Nah. Adi becat gati. Cipulan ganti pabedikan sama kakol. No. Oh. Matur. Ayo pidagi nawagang di tiang matur ringangan aji. Dados cang metakon no. Man, Mungkin aku menang. Aduh. Nah, nek itu. Aji. Nek. Nih. ngelebang kucing mainnya. Man, Aji. ini. Ah, masa sing kenal bang ingetin. Ini cicing ayu tangkil mirip mongkong cicing mapel. Aduh, padu angin aja kulo, sorry. Aduh, Aji. Man, Aji ada semaran nengok. bah. Ye, Adi maru nengok. ada mau. Mone ayun cenenge alus nih kan matur. Ampure Ji. Ada soal medal Ji. Aji uneng. Kan? Tiang paling alien kenton sang kaca. Ngalenyan? Sang kaca. Iya, itu sing kegelan cenenge mai matakon si ceneng ngajak mengencet itu dah. Ampun aja magagelan. Ampun makatelon dan tepuk di pedemane. Woi. Sirapan kita nak. Ini peseraman tongos ngalih kajah-kajah dan kacau gitu. Ampura Aji yo. Ampun makatelon di tiang rara sang kaca dan tepuk panjang. Mene nak takon yang parah nih dah. Tiang ampun, Ji. Cing mantepuk sang kaca. Dan gugune sareng dua Agung istri. Sang kaca sepion Rike make Belarti. Moyong wadunan. Mapan di peseraman aja time this money waktu adalah uang. Jadi nang dauken jen bapo nauken sang kaca marang orang sang bo disampe ning ngoyong. Oke, sadari Aji. Do gegeson. Ning sang kaca dewa. Sang kaca. Ada Sang kaca. nang malen barang-barang aling ati je mirip di cening. sang kaca. Sang kaca. Sang. Aduh. Ada. Aduh Ning tidak. sang kaca. Aji. Eh,
Nan, nyin kai. Jen, tuh kau. Aduh, cening sang kaca ngajap nen malu. Nih. Haji. Apa napi niki Ji? Aduh. Adi pasang papo nih memunyi nih. Nang mai malu dengar malu. Ning sang kaca. Haji. Aduh. Ning mirip di cening sang kaca di tengah marman papo. Andos di keten. Ning. Nah, bidanilah. Sapa napi makin Ji? Cening sang kaca ayu semanang saya. Ini jadi bapo bakal mecah. Garpan bapo nih pasidu ya cening. Ngurip mau guin cening sang kaca. Udah. Ampunan kenten Ji. Riku siru pegawan syukur wanual kerang bayu. Kenten nih. Baca deh pangas tuh jadi. Haji. Ji. Sang kaca. Guru Aduh, kita pengorbanan ya Ji. Oh, aduh jani beli sang kaca di Melai polone. Aduh kakaina. Ngiring Duduk malu. cari juga. Aduh panas. Aduh main itu duduk pokoknya. duduk. Thank you.